Nasledila sam strast prema istoriji od svog oca. On je uglavnom bio uzbuđen zbog nekog dela iz istorije koje je pronašao i hteo je da ja saznam sve detalje, pogotovo ako to ima veze sa našim prezimenom. Pretpostavljam da su zbog toga sociologija i istorija bile teme koje su me uvek zanimale. U toku jednog istraživanja naišla sam na značajnu ženu iz naše istorije, koja deli sa mnom prezime Popović. Prema ponađenim podacima, Marija Popović bila je prva advokatica iz Srbije. Dok sam istraživala, otkrila sam da je Marija pomagala siromašnim ljudima radeći kao advokat. Pored toga, ona je bila ugledna učiteljica i supruga poznatog srpskog pesnika Sime Milutinovića Sarajlije. Zbog njene posvećenosti poštovali su je muškarci koji su bili njeni savremenici, a među njima i Vuk Stefanović Karadžić. U domaćoj štampi se još uvek ona pominje kao žena advokat na našoj teritoriji, ali nažalost ne postoje njene sačuvane fotografije. Samo znamo kako je njen muž izgledao. Kada sam počela dublje da istražujem instituciju žena advokata u Srbiji, shvatila sam da ona zapravo nije bila prva žena advokat, jer nije postojao dokument koji bi to potvrdio zvanično. Prva žena advokat na teritoriji Srbije bila je Katarina Marković-Lengold. Ona je prva žena koja je diplomirala kao pravnica 1933. godine i bavila se pravom u Srbiji, čak i ako žene nisu tada imale pravo glasa, odnosno nisu ga imale sve do 1945. godine. Katarina je rođena u uglednoj porodici u Petrovaradinu, studirala je u Novom Sadu i Subotici i postala je prva pravnica. Ovo je njena diploma na fotografiji. U to vreme žene nisu imale pravo glasa, ali Katarina bila u stanju da se obezbedi finansijski i radi kao advokat koji je pomagao razvedenim ženama u našoj zemlji jer se i sama razvela od svog supruga. Tokom karijere borila se za ženska prava, osnovala je ženske pokrete širom Vojvodine i javno govorila o ženskim problemima kao i sve poznate feministkinje širom sveta. Međutim, ima jako malo dokaza o tome, samo posteri i svedočenja ljudi koji su je poznavali. Tragično je poginula u jednoj od najvećih železničkih nesreća ikada kada je putovala u Zagreb 1974. godine. Njen rad i njeno ime ne treba zaboraviti. Ona bi trebalo da bude važan deo kolektivnog pamćenja za žene Petrovaradina i žene iz Vojvodine i Srbije. Zbog toga treba ponovo proći kroz zaboravljene priče inspirativnih žena koje su ostavile značajan trag u istoriji.